Shosho kaze come back to speaker nawe. I'm still a boy Taylor DJ. So ngifuna ukureacta la kwindaba ze festival enkulu kakhulu amaskandi ibizwa nge-World Cup amaskandi. Abanye bayazi ngePhucuzewo Festival izobe lapha eThekwini eMoses Mabhida ePeople's Park lapha. So iPhucuzewo Festival ikade yaqala ukuba khona and ke line up khona iphumile ne-DTC iphumile hayi baphumile ama-artist amaningi and abantu abaningi bavelile because lapha kuvamise uma kuphumile line up iPhucuzewo kube khona lokho khilizisana kwemoya kuthiwa obani bana bavelanga abanye bakhala ngokuqhawelama ubani but I think abantu abaningi abakudeserve ukuba kuleya festival enkulu kuyona I think i-long standing festival amaskandi lana and kulo nyaka izoba indumo ezulu kakhulu kuba amaskandi kuma-charts wenza kakhulu umaskandi udominate yonke indawo so as uspeaker nawe safisa ukwenza lapha i-coverage yakhona ke even though singenawo ama-access lapha ezinto efana no-media lapha kuba mhlambe eduze kwe-stage lapha sigijime noZozo lapha no-Bhanyazile TV but just uba khona lapha kwi-crowd and no-experience lapha because last year it was my first time ngi-attenda iPhucuzewo Festival and bekudala ngifisa uku-attenda and nga-enjoy kakhulu so kulo nyaka ngifuna siye khona because ngabona ikhona ne-chance lapha yo-cooperate lapha ne-business lapha into eningi is-open and amathikithi akhona a-cheap lapha amathikithi asekhomba ithikithi a-150 and ama-artist ekuyona ngempela ngifuna ukubabona lapha I think engababona benza into ebhadlileyo last year uMdumazi lapha waphefoma kakhulu ngiyafisa umbona uduma kahle iqhawe lami ke lelo ke ukhona ukhuzane lapha naye futhi dala ngicela ukumbona ngiyafisa umbona ephefoma bese ubona Veketha Gqonsa lapha okumuntu one-album eshisa ikhotha nayo omunye abantu engifuna ukubabona umenzi ke umenzi bafethu umenzi akaconsi phansi kumenzi uyashisa album ekhiphe ngoDisemba yashisa le ekhiphe kulonyaka iyashisa and I think omunye umuntu ozwenza into enkulu lapha inkosi amagcoka amazi unesikhathi to live performance lapha wenza show omunye umuntu engifisa ukumbona lapha khona nama legend ke abantu abafana noMfiliseni Magubane yonke engithanda iPhucuzewo Festival because accommodate wonke umuntu like isizo cover wonke umaskandi lapha so bakhona laba ababedume kudala lapha ingane zomawo quality biyela yabona nje kuzobe konakele kakhulu lapha so speaker nawe no sibe sekhona lapha and bazobe khona noShweni nomuntu ekhala so yeah abantu abathenga amathikithi ekhomba ithikithi ngoba esangweni avamise uba u200 anyuka iprice lapha so yeah bengisa ngireact nje kulezo ndaba ezinhle because kulonyaka ngibona ngathi akuliwa kakhulu bonke abantu bakhona omzukulu because abantu bavamise ukukhala kuthiwa sibantu banabavelanga babengekho ngiyakhumbula last year yayenzeke same time umzukulu wene-festival yenza lapha ne-playhouse lapha but oyebhukhiwe still ngoba ukhona lo nyaka engabhukhwanga khona but abalandeli bamaskandi balo wazwafaka line up kulo nyaka ngibona ngathi abantu abaningi ababhaliwe abantu abadeserve and akekho umuntu engibone ngathi uyalula lapha so yeah I think izobe intswempu sobe sikhona I hope sokwazi u-interact namabhinqa because iPhucuzewo Festival ngiconnecta nabantu engajwayele ngempela ukukhuluma nabo especially labantu abahlala kuleli side laseZululand because thina sihlala eKZN la eMidlands so lezi indawo ezingale le azazi ngoba zikude kakhulu naseKZN la indawo efana ngoMtuba le so iPhucuzewo Festival isuke ilethe wonke umuntu ke lapha iyona into engiappreciate kakhulu ngayo vele ihlanganisa eKZN yonke kuhlanga abantu bawoNewcastle abantu bawoPietermaritzburg kwaEstcourt kwaLadysmith kwaMtuba umhlaba yalingana even abantu abaqhamuka kuleli side lingapha leli South Coast la kuKokstad noba so inkulu lento yenziwa lapha ubhudilwana umcinika lapha so speaker nawe mawuthi ubukela umcine sayifise just access imedia nje access sibe khona lapha intuzo ke stage yabo share content yeah but ke amathikithi ona sesinawo Phucuzewo Festival ka 2026 speaker nawe si in we out